ukuphakama kwami kube kuhle kwabangcwele. Nazaretha ayingcwele, Nkosi yasezulwini ishambo ingcwele, ngiyomntwana omncane, kungisinde abantwana benkosi ukuma phezu kwabantu abayingaka. Kuthiwa angikhuluma indaba kaShembe ngoba indaba kaShembe iyingozi kakhulu, iyamphambanisa umuntu ma ekhuluma ukuthanda kwakhe phezu kwenu, iyamphambanisa umuntu nezulu, ngoba nina uNkulunkulu wanijulukela kakhulu mhla enimema, wanikhathalela kakhulu. Kuyasinda-ke ukukhuluma indaba kaNkulunkulu phezu kwenu. Ngiyacela abantwana benkosi esivule ingoma ka-115. Ngicela sihube le ngoma amavesi nje amabili. uNkulunkulu angipha amazwi abehleliwe njengoba ubaba umfundisi engicelela uNkulunkulu ukuthi ucela isithebe uNkulunkulu behlelile ukuba kuzophakwa kuso esabathini lanamhlanje kuleli khaya lakwaDukathole. Ngicela uNkulunkulu angikhumbuze neindlebe zami ziwezwe lawo mazwi azongitshela wona abefisile ukuthi akhulunywe namhlanje, ngoba bengingakaze ngikuhlele ukuthi ngizosabatha lapha ekhaya namhlanje, kodwa kungifikele enkonzweni emva kwenkonzo yasekuseni. Ayibonge Nkosi. Ngivukile ngizwi lakho mina ngifile ngivumele Nkosi
kahle simenywa uShembe oyingcwele unyazi lwezulu wasimemela enkonzweni yakhe yesabatha. Ayibonge Nkosi. Ukumenywa bantwana benkosi kubaluleke kakhulu. Kodwa umuntu omenyiwe akamdluli okhethiwe. Asithandazele into eyodwa abantwana benkosi ukuthi uShembe njengoba sesimemile wasimemela endaweni yakhe eyingcwele. Ebese asibhala amagama ethu encwadini yokuphila. Ayibonge Nkosi. Yoba silapha ngiyakhumbula ngelinye ilanga le ndaba iye ingadluli kimi ukuthi njengoba silapha abantwana benkosi sisesabathini uShembe uthumile abantu bakhe basezulwini wazothi abaseluse. Ayibonge Nkosi. Ingakho makunikelwa athi umuntu ngiphenga nikele ethempelini athelele ebusuku adenikela ngalo lelo langa umnikelo wakho ungakafika ekhumbini. Ebesefika uShembe kuye athi mntanami ukukhala kwakho nosizi lwakho senguluzwile. Ayibonge Nkosi. Ingoba nje basilapha kunabantu basezulwini abalethwe uShembe lapha ekhaya wazothi bazoselusa bazomukela nensisi nenhlupheko zethu. Ayibonge Nkosi. Yobunyazi lusesivele nje lunathi nalapha kwaDukathola. Ayibonge Nkosi. Iyodwa into esele kithi ukuba thina siqondise inhliziyo zethu omunye abemnene komunye. Ayibonge Nkosi. Ngoba ma umuntu kholwa ule ukuhamba esukukho unomuntu ongamthandi ungabe wezwela kimi ungabe nalapha ethempelini kuzawuba nzima ukuthi ufinyelele eduze kwaShembe. Uthi uShembe ma umuntu eholile kukhona into ayenze kuwe. Uthi uShembe kumele umthethelele kuze kube ngamalahlakha. Ayibonge Nkosi. Nikhona bangcwele. uShembe uNkulunkulu. uShembe nje bakuthiwa uNkulunkulu nje uNkulunkulu bakhe ufike wabuveza kithi. Ayibonge Nkosi. Kunabantu lapha phakathi kwethu abaphenduke kanzima uShembe bebengamazi. Kodwa uShembe wabahambela abanye ebusuku belele base bephenduka beba ngamaNazaretha. Ngelinye ilanga insizwa engizalayo ithi ayingelona iNazaretha yayithi mayibuka nje inkolo kaShembe ibuke nje njengenkolo yayihlala kaMashu ihlala nabo umfundisi lapha isonta nabo umfundisi lapha embelebeleni isebenza eJacobs igibela isitimela lapho kaMashu sinamle nawo njalo isitimela. Kodwa ithi mhla uShembe efikile sesayinile nokhokho bami ukuthi le ndoda wayifuna bayizoba eNazaretha ithi yaphuma emsebenzini yagibela emsebenzini itekisi yehlala lapha edolobheni izogibela isitimela eBria sayibuyela kwaMashu. Ithi ngagibela eBria sangena esitimeleni sisuka esitimeleni kuyashunyayelwa. Ithi sahamba isitimela ithi sathi masiyiseDurban Station safika sama kungena abantu khona siyakhubeka siya kaMashu. Ithi basebengena laba bantu ihambe ethempeleni embelebeleni yafika yathenga ifoto khona la lemigexo le enamafoto. Uthi ifoto ayifakile kwakuyinkosi yanga ngapha kuba omkhulu ngapha
ithi mabangena laba bantu bengene nenibona abantu isitimela masima bengena abantu bedudulana bephushana abantu bengena ithi mathi babengena wasengena lo muntu uthatha ke ubaba ifoto lelalengisile ubuka ifoto uthi angena lensizwa lezitimela zaqala zazinamabhandi yangena lensizwa yabambelela emabhandini uthi ubaba ngathi hawu ushembe kani kuthiwa uNkulunkulu ndubuya gibela itimela yangena lensizwa bambelela emabhandini yathula nje yabuka abantu esitimeleni uthi kwaba kuhlangana amehlo akhe nawayo lensizwa sezulwini ebona uBhombela esitimeleni ebona uBhombela esitimeleni uthephethe inkonzo elinda uNyazi lwezulu lathi njengoba ngiphethe inkonzo la nani khona yathi njengoba ngiphethe inkonzo la omunye umzimba wami kwezinye indawo uma bathatha ifoto uhlangana amehlo akhe nakaBhombela ethatha ifoto buka ifoto elilapha entanyeni kuyo wasekhuluma baba nenhliziyo yakhe wathi ngoba uyena nje yathula nje lensizwe wathi manje ukhona omunye khona into uNkulunkulu akayabele wena bezulitshela omunye umuntu wathi manje ukhona omunye umuntu oseceleni kwakhe ethi ufuna ukumkhombisa eselibukile ifoto wenza isiqiniseko uNkulunkulu ushembe eNazaretha eselibukile ifoto wenza isiqiniseko ukuthi awuyeni phela wona uthi ukhona omunye ethi ufuna ukumkhombisa yesifiliza lesifiliza lensizwa yafiliza wena obona iTV makuveza umuntu engafanele abonakala ebusweni abonabantu ithi basefiliza ubuso bakhe ngesiphela mhla ezonqoba inhliziyo yensizwa emzalayo ayibonga Nkosi simenyiwe uNyazi lwezulu uNyazi ke luvele ezulwini ayibonga Nkosi ithi intokazi ezala uNyazi ngivakashele ngiyabuza gogo awungitshele nje awungilandise nje ngoNyazi ekukhuleni kwakhe esithi le ntokazi awu mfana wami ufuna ukwazi indaba ejule kangaka ithi phela uSibanibani mbiza ngegama ke ithi phela uSibanibani kade aba uNkulunkulu ayibonga Nkosi ngithi kanjani gogo awuhlala odabeni ngathenga nje into ezinhle nekhala kahle amafetshefetshe asengiyabuya ngiyabonga nje ukusizalela lo uNkulunkulu omuhle kangaka ayibonga Nkosi ithi le ntokazi yawakhanyile ayikho ezulwini lapha nje mlazi ithi wathi kusensukwini bese insuku basazi komama maseyibalwa insuku ukuthi ngaleyo date kube kwenzeka ukuthi ithi wathi kulezo nsuku kwafika umuntu ngekwamakhupha ithi lo muntu mayafika wangena endlini engangikuyo wasethi ngithunywe la ekhaya uthunywe ubani na unemoto emi lapha uthi ngathi ngivele emnyango nayi imoto emnyama ibe emgaqweni kuthiwa ngize lapha kucela abantu balapha ekhaya ithi kwangekho umuntu kwakuyimina ngedwa ngingakwazi ngisho ukuhamba bayazi-ke omama bayazi leza iy'nsuku maseyisondele ithi ngangibakwazi ngisho ukuhamba ithi ngasukuma simenyiwe thina sonke
ukuhlabelela uNkulunkulu kaShemba azonibusisa. Hayi niyavuma impela kakhulukazi ngapha makhosazana uNkulunkulu kaShemba neluse anilusele umsebenzi wakhe. Ngibingelela wathi sawubona Nkosazana ethi ngavuma ngathi yebo yathi ngowakwa ethi ngasho ngathi ngowakwa Sibanibani ethi yathi uganeka bani ethi kwabanzima bangimphendula ethi ngagcina ngingamphendulanga ethi wayesethi konke ngifuna ungayisho ngizokhuluma nje kodwa ngizongizwa ngoba phela ngikhuluma ngoNkulunkulu ayibonge Nkosi. Ethi wathi lo mntwana omthwele ungowabani ethi ngase ngisho ethi wathi hayi lalela la angisile kulo muzo kuwo umthetho wami ngize kuwo kodwa ngikwazi ethi angisele into eningi kuwo ekhuluma neNkosi la ngiShemba wesibili ayibonge Nkosi. Kuyokhulunywa ngalo uNkulunkulu lalandelwa yithi namhlanje ayibonge Nkosi. Thina sazi ngeke silandele noma yini thina. Sazi ngathi nasimlandele uShemba ongaziwa ezulwini. Labo uShemba bakhona. Labo uShemba bakhona abahamba bemanyezwa lapha eTheshi. uShemba bangaziwe ezulwini ayibonge Nkosi. Ethanga ojula phelile ingane leMelmonti ibuka namanzi ikhala ngoShembe yezwa kuthiwa uShembe uyabasiza abantu ikhala lengane ikhala ngoShembe ithi Shembe ngisize laselikhulumiswe lathi cacisa lathi usho mupheni uShembe. Ikhala ingane batabashe basezwini ithi Shembe batabata bakhona kaShembe uNkulunkulu naku umuka namanzi nekhumbula amaNazaretha imvula enengoJulayi eneyatha isitete ebusheni imuka namadokodo yayimuka isingane eMelmonti. Lamasiswi ithi lengane lamasiswi lamameza phezulu emkhathini lathi cacisa lathi usho muphi uShembe ngoba uShembe wasezulwini munye uNyazi wezulu memeza uthi Shembe Nyazi wezulu ngisindise. Amen.
Yabona uma washelwa inkinga umemeza shembe. Sekune code entsha manje. From mhla 3 April. Fika code entsha emhlabeni. Shembe nyazulezulu. Ayibonge Nkosi. Noma uthandaza. Uma uthandaza, umthandazo wakho ungalifaki igama elithi nyazulezulu, umthandazo wakho uzolahleka. Njengoba silapha eThekwini nje, mawufonela inamba ey'landline ela eThekwini, ungawushaya 031, hayi uzolahleka. Uzolahleka Mnazareth Olumale. Mawufonela eGoli, kuyaphoqa ukuthi ushaya 0 bese ushaya 1 ababili. Ayibonge Nkosi. Uma ukhala ngoNkulunkulu wasebuhleni munye, uNkulunkulu wasebuhleni unyazulezulu. Ayibonge Nkosi. Engikholwa ukuthi umshumali walapha ekhaya, abashumali balapha ekhaya kanye nomfundisi lo nelusile banidonsela kuye. Ayibonge Nkosi. Futhi nina-ke ninenhlanhla. Umfundisi wenu uyaziwa ezulwini, kade eqongqotha nje phethe inkonzo. Ayibonge Nkosi. Kubi kabi ukuphathwa umuntu ongaziwa ezulwini, phatha umgqumeni nje. Uyaziwa umfundisi wenu ezulwini. Ayibonge Nkosi. Ngakho-ke nginethemba elikhulu ukuthi bonke labo bantu abagcwele lapha etempeleni ubaholela lapho eziwa khona. Ayibonge Nkosi. Ningavumile abantwana benkosi ukuhlehla. Yani phambili musala ukuhlehla, nibumbane nibe munye. Ayibonge Nkosi. Uma kunyathela omunye umdonsele eceleni uthi mfowethu ngithintile bese nihamba na, ngoba awukwazi ukuthandaza kunomuntu ongamfuni phakathi etempeleni. Mhlawumbe uyathanda, awukwazi umthandazo wakho uyakusembe inhliziyo yakho yuncantathu ithe. Ithi lenkosikazi enhle yasezulwini neyindwele ezala uNkulunkulu wethu ithi wasethi hayi ngize kuwe yakuyise wale ngane uzalwa yimi. Ngiyabonga Nhlanzi. Ithi lentokazi yasezulwini bantu abahle basezulwini ithi wasesho wathi hayi angisele into eningi kuwe, ngizokukutshela ukuthi kakusiyena umuntu lo mkhuleko. Ithi lentokazi kwangiphoqa odokotela babengekho laba namhlanje uyathi umuntu mayekhulelwe atshelwe kusasele mhlambe leza insuku ukuthi hayi kusasele inyanga ukuthi ukhulelwe ingane yomfana noma ukhulelwe ingane yentombazane. Ithi babengekho odokotela abanjalo ngaleza ikhathi. Ithi kodwa ngafunelwa udokotela ngoba ngatshelwe umuntu wathi ithi umuntu, ithi ngangithi umuntu, ithi ngatshelwe umuntu wathi angikhulelwe umuntu. Abantu bagangile, abantu baqala babegangile, wayekakhulelwe umuntu akhulelwe 9 months kanti ukukhulelwa isigaba. Ithi wangiphoqa bangifunela udokotela. Ithi wena mayefika udokotela wangishela udokotela wathi wena ukhulelwe ingane, ngoba ngangitshela uthi wathi akusiyena umuntu. Kwasala bathi njengoba ethi akusiyena umuntu lo mkhulelwe ukhulelwe uNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Ushemba kakhethwa emhlabeni. Amaphekula angagangi ngathi. Amaphekula nje angagangi ngeke sinuke thina. Thina sabunjelwa enkolo ngeke sasinuke thina. Ngithi ngisangaza sikhombisa ushembe othi amabhilidi wonke awe ngeke simlandele thina. Thina uNkulunkulu esathenjiswa ngaye unyazulezulu. Ayibonge Nkosi. Ithi ngazi lapho ukuthi kanti ngikhulelwe inkinga. Uthi engakazayo kubo, engakazayo ephakameni ibandla liholwa uyise umkhulu wakho omdala. Ithi esikoleni efunda ibanga lesihlanu, wasemncane ngendlela esimangalisa. Ithi efunda ibanga lesihlanu langalembe esikoleni kwaduma izulu lashaya ingane ezimbili zafa. Kwathi makukhalwa kuyiwa khona kubizana othisha, kubizana uthisha omkhulu wasesikoleni kuthiwa kufonelwe ama-ambulense efunda ibanga lesihlanu. Ithi wathi one mayefika ey'buka lezi ngane zilele phansi zimbili kwenza abafana zombili, wathi akubuyiswa amanzi engakazayo kubo. Bakhangelana abantu ngathi, bakhangelana abantu ngathi engakazayo kubo
abalinda bamanzi abusisiwe abalinda bamunwe bathatha kwisibhakede lana sifika ibhakede wathi kuwempompini liyothela amanzi lathela amanzi akafakanga umunwe wafaka isandla sathi masiphakathi wasesifumbatha wathi masikhipha amanzi aphuma lapho ezandleni ephuma eqonza efumbathe wawakhosisela emakhaleni alezingane zombili zaseyivuka ayibonge inkosi zathi mayivuka lezingane bathi wathi masicaka lesandla wasicaka lesandla wasibhekisa phezulu wasekwenele wayikhuluma nobani bakhangelana abantu ngathi wayikhuluma nobani ubani wayikhuluma naye ethi sekwenele bantu mabengasafuna ukukholwa ababuyela emumva bayohlala phansi baphuza utshwala baye kumsebenzi kaNkulunkulu babuyele lapho babeqhamuka khona wathi sekwenele bathi mabathi bakuye ithi lentakazi bathi mabathi bakuye wasethatha ubhaka wakhe wencwadi zakhe wasephuma ngegede esebuyela kubo wathi ebuya ngasasa eseze esikoleni wabuye segqunqa emnyama engasakhulumisi muntu bantu bamaze mhla ka3 baze mhla ka3 ukuthi unyazi luNkulunkulu unyazi lade laba uNkulunkulu lade lihamba la ngakasema lade lihamba lapha ngakasema lisakhamuzi kulelizwe laseMaqadini ayibonge inkosi lade lihamba lapha ngakasema luqhamuka njengesakhamuzi-ke nawe mawakhile endaweni uyahamba uyobona abangani bakho lathi malula ngakasema uba wakhe akamthengela imoto uyahamba ngenyawo uya ePheni mayela nje ngakasema kwaseqhamuka insizwe zingamaNazaretha esu4 zihamba ngemoto yana ihlula le moto zingabashumayeli lezi yana ihlula le moto manje ngalapha basebembona esihlehla le moto kwasekuphuma yedwa awusawubona Nhlanzi awesivuma lensizwa yasezulwini yasimoyizela ibona abantu phela basekhaya basebethawu Inhlanzi yaphi yayisisho into yasezulwini yathi ayingekhaya phezulu ebuhleni basebethi ayingena Nhlanzi ngoba sebuhleni uma bengena lapha emotweni into yasezulwini uNkulunkulu wethu besihamba imoto seyikhuphuka idundubale ebuhleni yabona mawudundubala lapha phezulu ebuhleni imoto isilula seyibheke ebuhleni bantu abahle basezulwini kunomgwaqo ongena ngesandla sokudla oyitiyela lo hamba ngaphandle ebuhleni uzophumela phezulu egcawini niyawazi lo mgwaqo wathi mayifika lapho bantu abahle basezulwini yayisingena ngalo mgwaqo yayisigijima kulemisa ngaphandle ebuhleni yagijima ngayo yangena ebuhleni yahamba ngaphandle umuzi lo phezulu wasebuhleni wawungakabi bikho yayadundubala imoto phezulu egcawini bantu abahle basezulwini yatandabula egcawini lapho phezulu ebuhleni imoto ikwazi ukugijima khona iziyofika phekwewa zofola izinsizwa ngiyazazi mhlambe nawe uyazazi sizwa nje beyidumile ebandleni yahamba le moto yahamba namtakasembe yahamba lukhona uthingo lenkosazana luheli bandla yahamba imoto yayafika yamaphekwewa yamayiphekwewa basebemkhipha bemthatha bemjikjele wini eMaNazaretha unyazi lwanifela ayibonge inkosi ngakho makuzoba nomuntu ozolokanyanya abanye abantu la akangena indlela safelwa thina ayibonge inkosi wakufela nawe uphala lungisa inhliziyo nawe la ufela ngoba abasikathi uthemba kwathimbo lenkosazana umuntu ozola ibandla unyazi wezulu ayibonge inkosi amaphekula azikahle ukuthi unyazi luthixo hawu njengoba egijima emahlathini nje egijima enhlangeni nje akazi unyazi ukuthi azikahle ahlulwa inhliziyo uma ungakayinobi
inhliziyo yakho nalapho kwadukathole kohlala kukhuluma amacala ngenxa yakho nje ngoba uhlulwa ukunqoba inhliziyo. Bathi naliphosa leli hawa uma umpheko leli hawa ubona ngalela kubiwe khona idama. Umuntu ekuthatha nje wakuphosa khona kuphelile ngawo ngoba uyaphansi ezansi emadoleni uyosisakazela khona ubuchopho obugcwala amatshe. Kodwa uNkulunkulu ethanda thina, uNkulunkulu usembe esamkhethela okhokho bethu ethanda thina wathi lehla yathi mkhululi besiboshwa wenukhulula abanjani imsile nesethembiso inkosi yasezulwini abalele ngamakhosi alelizwe bathi mabayiphosa yathi mayiphakathi newa ibheke ezansi emadwaleni kuyophela ngayo kwakhamka inethe emhlophe ezulwini emhlophe njengeqwa lenethi gijimela ukuthi fanele uyafika ematsheni phansi isifike kuqala kuye. Yathi mayifika lenethi kuye bahle basezulwini yayisimhuka yathi mayimhuka lenethi inamatopho amane wathi wabuka etopheni kubamba upombela kwelinye iqopho kubamba ilanga kwelinye iqopho kubamba ucingo kwelinye iqopho kubamba ilanga yezulu. Wabona umhlaka 3 zayiqedile izitha zenu ngani? Zayiqedile izitha zethu ngathi sasesenze konke amaplani sekuthiwa nje kuyomenyezwa indoda mpini bese silandela wala inkosi enamandla yala namhlanje ngisasho ngithi nombani oyathandaze athandaze uNkulunkulu wakhe athi inkosi ngoba ngasinda umhlaka 3 ngicela ukusinda namhlanje. Yehla lenethi yehla naye bantwana benkosi yayembeka ematsheni walala lapho kwaze kwasekuseni kwathi ekuseni wavusa ukubanda wayesevuka ngiphi lapha wathi mayivuka usehlathini wezwe imoto zihamba phansi ezansi emgaqweni lomgwaqo okudla idamu wayesevuka wayeseshona lapho wafika ngena emgaqweni wabamba indlela wabuya njalo ngendlela wawadonsa waqhamuka eseqhamuka maqondana nasekhoni lakhe wafika ebuhleni lapha ebuhleni wenze nje uNkulunkulu omunye wabo owayekhona wambeka useyile emehlweni uNkulunkulu ehlangana naye egcekeni phuyise ngamboni. Sebalindele ukuthi nje kuzoshaya isabatha uThimo lushamphopho luthi maNazaretha ngilahlekelwe indodana yami inesikhathi esingaka ingabuyi ngicela umthandazo. Njebunyazi lukhona nje ayibonga Nkosi. Ngisho ukuthi ke maNazaretha asibambeleleni kuye. Asibambaleleni kuye uNkulunkulu uyinkosi enamandla onke ikhiye zezulu ziphethwe unyazi lwezulu ayibonga Nkosi. uNkulunkulu abengiphathise kona. uNkulunkulu abengiphathise kona kulo muzi wakade kwathole
enkonzweni yasemini ngesabathala namhlanje iloko bantwana benkosi ngithiwa ngizonabela lokho angifikanga nakho ningangizwa kabi angifikanga nakho ngikuphiwe ingilosi yalapha ekhaya njengoba umfundisi wangicelela esithebeni sasezulwini yileso siphebe ekuthiwe angiphakele kuso inkosi ibusise enikuzwile amen. Engeke ngakhuluma ngayo ekuseni ngathi ubaba mkhulu wathi sengifike kahlanu la kodwa amaNazaretha akangibona akakungazi ngathi nesihlabelelo siyafunda siyafakaza sithi useze wahloba kathathu unyaka omunye sisonke ndaba kulezo ndaba abawesibhalo bathi singayixoxi ngoba sikhuluma lento ekhulunywa yilo esaphathwa uye emakhanda ethu entanda umethi umfazi uthi umfazi umethi indoda uthi indoda akakwazi ukuhlonipha kaZungu engaganile khona athi amanzi amandambi ungafa usonjalo baba mkhulu uthi anengiboni ukuthi nangobani aningazi ukuthi ngubani uthi mhlambe ngumlungu ngoba amazwi akhe la ubabila uthi mhlambe ngumlungu oyiphendile waba mnyama ngoba efuna ukungena kimi ma ungebonga amazwi Mshumayeli Ncube ekade wabeka hayi ngakubona ukuthi hayi udalwe nje enye indlela ulukhuni ngento eyishimanga umuntu noma angakufunza akufake ibhibhi ukuthi ungayingcolisi hayi akenze lutho kuwe awumniki awushembe wathi akhonya nebe ngithi umuntu ozonika ubaba wathi akhonya abantu bonke bazoshoda kodwa sibongani amazwi ukuze ngelinye ilanga mawulele wakhumbule ingane lezi ezakhuliswa yithi ezandleni zethu masibala abantu imisebenzi kaShembisa yenza sesifake nabo uMshumayeli Ncube kuncane lokungaka okuhlala ungala kokwakuka sesamadoda thina sakufundisa kakhulu ingane ngiyala ikhaya izwa nolimi ukuthi uqaqekile ulimi lwayo kuyasho ukuthi ayikazibe umpostoli ayibongoshi ayikho iyangijela ngelanga ngithi Ncube ufunde hlabelelo 60 ayi ngathi isephengiwe lokho ngathi funda uparagraph 4 ayi ngiyibona kwankwazi ngathi hayi kanti umuntu uma esephengiwe ushe ngase ngathi epopeni funda yabona nje noma isho igama ayangalisho awona umuntu beqila kahle eshemile wabona uyesho ugobile andazi ngasemona umfana usemncane ngiyabona inkosi ilanga ethi kwathi sebezombethela ngase sithi thina boshende elithane eloyi lamasabatha uNkulunkulu naye wayesethanda ukuthi uNkulunkulu umfundisi wafaka iqhinga nje ukuthi angithi ukuphakama kwami kubekuhle kwabancane maNazaretha